بصي مناخيري صغيره وحلوه ازاي. ايه ده؟ مناخيرك حلوه ازاي كده؟ ها؟ معقول مناخيرك صغيره وحلوه كده؟ تعالي اقول لك عملتها ازاي. 2 جنيه بس. يلا يا بنات، يلا بسرعه بسرعه، يلا كلكم تروحوا عشان تقول لك بتعملها ازاي. بامير ناخد حته من بره كده ونلزقها، هم نتنفس لبره ببقنا ونلزق. اوعي تتنفذي من مناخيرك لانها خلاص اتسدت. حطت امير يا بيه، حطت امير في الحتتين دول يعني، وعملت مناخيرها كده كده بقت صغيره. بس كده انا هتكلم ازاي يا باشا؟ يا باشا مش مهم اتنفس، المهم اتكلم. يعني تخيل انا بروح اقابل خطيبتي ولو لازق مناخيري كده واقعد اقول لها تشربي ايه؟ ايه؟ كوافه؟ اشربي كوافه؟ يا باشا انا اشرب منخه. منخه. انت بتتريق عليا؟ وربنا ما شارب هنا حاجه. وبقت زي الفل وصغننه ومسمسمه وتحفه وطبيعيه. طبيعيه جدا، باينه انها طبيعيه مش باينه انها ملزوقه. بس هي كل الموضوع انها هخليك خامته. باشا